Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Juyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantara minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami kakawiyaksahan mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na mo na isab maun kaniyo in ganap pangadjian. Kami masih kita ni wa pangadjian bungasin pag-iman. Aula na tungod habungasin pag-iman. In bangsa usog bar-iman. Iban sin babae. Kaya ulungan sila, iban kaya kasihan sila sin Allah Ta'ala. Dahil di hadunya aula na hadlaw kana. Dahil nga sabab yad tuwing katan yari hadunya kaiibuan iban kainingan si manusia wala da sila tuod imibug in matan kaya ibugan nila. Amuin papaibukan kanila sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suku-suku sing kabuhi nila sa lugay nila di dunya ya nugaraan pa sin Allah ta'ala kabuhi. Aula na piyagsaddiyahan nila in paghulaan kakkal hitanum dain di ing karayawan didto nila na anihon hadlaw kana. In bar iman usog iwan bar iman babae nga ummat na kauna
sambil pamasana tu ini, sambil maabot na lunun sinallahu ta'ala ing gumi, di sila kapitnahan, sinlingkat sin dunya, pialingkat sin tao, sarawa doon sila halingkat, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih sin Allah ta'ala, amuyad tim pengajian na to, sugpatan na to, hapalman sin Allah subhanahu wa ta'ala, masih-masih kita ni wa ayat, Surat Ali Imran, ayat hangpu tagupat. Ya baitaan sin Allah ta'ala in ummatini, bang Allah ta'ala yung magpabaita, ang panila iyaga din baita ini, tanto masanyang impikilan nila, masanyang inakal nila, masanyang injantong nila, masanyang impito ang gauta baran nila. Uno yan mga anak po, palman si mahasud si mahatinggi, juyina linnasi hubbus syahawat. Limingkat manusia. Bang limingkat di mayaw manusia. Inuno, hubbus syahawat. Kalasahan nila na innapsu nila. Di nila nakalasahaning kabayaan sintuhan nila. Dulan nila na indayaw sinapso nila. Sa di nila hikaruling kabayaan sintuhan kanila. Sin amunyad to inwayroon bayang-bayang kanila. Hikasanyang kanila dunya iwan adlaw akhirat. Imbar iman usog, imbar iman babae. Nangarap pinatay nila patuhan. Piagamalan nila ing kabayaan sinallahu ta'ala habang man sila di makawasil lingkat ini, dito sila halingkat kabayaan sinallahu ta'ala. Duara siya ini Tuhan, duara mga anak po, lingkat kabayaan na to, iwan lingkat kabayaan sin Tuhan. Bang nato yaga dilingkat kabayaan sin Tuhan, maagad nato da ilingkat kabayaan. Sumagawa bang nato yaga dilingkat kabayaan nato, nagkalunin ama iban anak, nagkalunin magtiyaon, nagkalunin magbakay, nagkalunin ang kaparimpunan, nagkalunin alam sin paghula, maita mag-agaw sin lingkat sindi manjari pag-agawan. Nauno yan mga tuan, minan ni siya. Ubus na yan. Tunalilayin taniw nasin pangadyan lima bay, misan da kumanti utiyo. Sa lago-lago pitna hajaman na to ini, hikarwa. Pag-ubus sing kababaihan tungod pa usog, kababaihan tungod pa usog, usog tungod pa kababaihan, kaya pitnahan na. Limingkat na kanila yung kabayaan nila. Wala nila pialingkat yung kabayaan sinallahu ta'ala roon kanila. Ini karwa walbanin. Mga panubo. In Yahudi wan Nasara, rito sila harwaya ini. Inti atali sinusog, lingkat simbabai. Inti atali simbabai, lingkat sinusog. Simpag-abot sinusog yaon kay mantahon, ungas na, nakiking na, nagtutungkod na, sakali harap madtusin tao. Di na mauno, misan nagkikid na, nagtutungkod na bang man, harap nila pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In Yahudi wan Nasara bukun, magdul sin syahwat, magdul sin nafsu, aula-aula na tuod bang hakalaas na.
wal banin, pagbantog nila inanak nila, pagbantog nila anak apo nila, sa bukon nila ipagbantog hakabayaan sintuhan, pagbantog nila hakabayaan nila. Amo yan mga anak apo ilimingkat hamasa na tuini. Magduruhon ilingkat. Na, mga umat na kauna, aun pamug nila biyay takato taniyo sintuhan. Patangkisan kita niyo. Patangkison kita niyo rin ang mga pamung nila ini. Unin pamung nila, nahnu aksharu amwalan wa aulada. Kami ninaong niyain sa taod-taod pangalta. Musak masikiri kamo. Hikarwa kami na ini mataod panubo. Hasabab sinduay nilong niya mataod pangalta na mo. Mataod musak masik na mo. Lupa bay. Gimba iwan laud kamo. Iwan mataod yung panubo na mo. Wa ma nahnu bimuajjabin. Alamat lang niya in kami ni kialasahan sintuhan. Bat banglaw niya wala kami kialasahan sintuhan. Nabukon mataod alta na mo. Bukon mataod din alta na mo lupa bay. Musak masikyaon kamo katan. Na alamat lang niya in kami ni kalasahan. Sinallahu ta'ala dunya, iwan hadlaw susungon, di kami siksaon sinallahu ta'ala. Mga anak po, inyadto pikilan nila. Inyadto suara nila. Inyadto yangan-angan nila. Namay tayadto biyayta sintuhanin layo na amuno si masayadto biyayta da hindi. Sabab balikan sinta uwihaon, misan sa ako nilang nari mag-ibadat, alamat, kaya lasana ko sintuhan. Mataod sin ko. Mataod musak masik ko. Tiyatak bawa nasal sinallahu ta'ala, hindi matuha na kauna, di naman jari matuha masa na to ini, sakali nakamataod biyalikan si masa ini. Nah, hikatu uniliming kata manusia. Di nalimingkat kanila magtagipon patuhan. Sa magmain-main di adunya ni malingkat kanila. Wal kanatiril mukantara. In kanatiril mukantara, magpalingkatan alta. Magpatauran alta. Kabayaan sintuhan ni mataod pangalta mo. Kabayaan sintuhan malingkat yung pakayan mo. Sarawa ay mo sadya agaraing kabayaan mo magpatauran. Ay mo sadya agaraing kabayaan mo magpalingkatan. Agaraing kabayaan sintuhan, way sagga, way lingog, di kau kumangi adunya, iwan di kau kumangi hadlaw akhirat. Na unin alta malaggo kanila. Minaz zahabi wal fiddah. Bulawan iban pilak. Masa nakaunatuan insing-sing sinambuk tau ya malago matakura. Tiya tao, subay na papagtiaunan, subay na umparakala. Ang pasulugon, ang panalimingkod nagbibihan, magbihan silima. Ang panapat tao na pa, bang ikaw, ang sing-sing mo bihan tulaggo. Natuan, inumatin niri naman jari magbulawanin usog, suko na simbabae. Ayan. Minaz zahabi wal fiddah. Nalumo si manusia halasa sinapso. Magpatauran bulawan, magpatauran pilak. Wala yusaling kabayaan sin Allah Ta'ala magpatauran sinyaon sila biyabaitaan. Insumunod wal khaylil musawwamah. Iban
Kaya taikuran nila na, yung pag-ibadat patuhan, nasasat na sila, naligap na sila, natipo na sila sin, ibog nila, hakura malingkat. Inakauna, way pa motor, way pa auto, kura. Malingkat yung kura. Aung kura sin ama, aung kura sin anak, aung kura sin apu. Khailil musawwamah. Kura. Nama itu mga tuan, inakauna. In sumunod, wal an'am. In an'am. Al tak dakula, masih nakauna. Sapi, unta, kambing. Iwan na kaibanan. Mag-ipat sa dyan tau simbihad turag bungs, imbaran niya tujuh patuhan, wala niya naipat. Bang mo ipatimbaran mo, nagpataod kau bulawan, nagpataod kau nagpataod kau sasakatan, nagpataod kau kahayup-hayupan. Iniyan panyap, sipagpakusog mo, simpagtagipon mo patuhan. Bukun panyap mahinang sabab, inasal-asal, mag-ibadat kau sintiyo-tiyo pensin mo, pagtaod sinsin mo, way na. Turan niyo mga anak po. Ingkatan yan piyataod kay mo sinallahu ta'ala. Bukon sabab mahinang hikaku simpag ibadat mo. Sarawa katumtuman mo. In ikaw tu'y ipon sintuhan. Aw ni papahinang kay mo. Inya un temporary. Pakad tuong kau pahula kakal. Tuong bas sintiyo-tiyo waktu. Iagad mo yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wal harus iwaning kasuban na si manusia magpataod sin lupa, magpataod sin kabun. Di na sumubi manusia magpatauran sin ibadat sin adlaw, magpataod sin ibadat sin dum, magpataod sin karayawan hantara na iwan sin pagkahin niya, hatiranan kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, unin sugpat sin ayat, paman sin Allah Ta'ala, Zalika mata'ul hayatid dunya. Ini yan, paman sin Allah Ta'ala, bang kamukiukan sin yan. Pasaurayan. Sibin niurayan. Sabang niyo piyakay, hakabayaan sin Tuhan. Alla takhafu, wala tahzanu. Ay nakaw mabimbang. Ay nakaw masusan. May ta, paman sintuhan kami na imagamulahi. Kami na imag-continue sin sacrifice mo. Sin pagtuyo mo, continuehon na mo. Indayaw niya, misan kawyad to na imalup na pahadarat sinallahu ta'ala. Alla takhafu wa la tahjanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siwanda kau sin susuon mo. Di. Sa ingkugan sinto, ang lang na konsum, dumatong kakubihan. Aming kuyag biyeta kanya sinallahu ta'ala. Kakuyagan na indatungan niya, kakuyagan na paghantian niya, kakuyagan kanya inhibin niya, way inu-inu si mga tao. Imbar iman. Aula-aula hajaman na tunay ni. Nalibot na kita niyo simpit na pakanya-pakanya. Wayroon manusin wala kaya pitnahan. Malaingka nimpatang kisunda sintuhan simpit na. Amura imbar iman usug, iwan bar iman babae. Sabab karna iagad nila inatulan kabayaan sintuhan, hakabuhi nila,
hapagpasud nila, iwan pagpagwa nila, sinridjiki dihil kanila sinallahu ta'ala. Inna sabbut yaddu mata'ul hayatid dunya. Pagsaw-sawhan. Bukun kaniya kataan. Inyad tu tiyo-tiyo da. In mataud hadlaw kana-kana. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kaya baitaan kita niyo sinallahu ta'ala, in Allahu ta'ala tunggal isa-isa niya rin magbabaya-daya. Na mga tuan, piyagbayaan na sintawin Tuhan niya. Sarang law, nawayron na sambahayang makalimang karumang kaadlaw. Di kudu yan mga tuan. Taod na magkabtangan sarang law, nawayron na in magsambahayang makalimang karumang kaadlaw. Kabtangan kakupur. Kabtangan nagmayno sing karayawan niya rumadlaw. Naunin beta sinallahu ta'ala, ang mga bariman, tiyayma nila, wallahu indahu husnul ma'ab. Sinallahu ta'ala, isa-isa niya ra, magbabaya sindunya iwan sinadlaw akhirat, bang mo iyara din kabayaan niya, masanyang kauriya dunya, aula pasanyangun kau sinallahu ta'ala sarayaw-rayaw paghulaan hadlaw ka na. Amad to mga anak kapo. Inbiyata sinallahu ta'ala imibuging katanman usabi hadturagbos. Sa imbar iman imibug siya hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababian mga tuan, siyabut sinallahu ta'ala ayat suratu Taha. Ayat hanggatus katluan tagisa. Pamaugbog simbar iman usug iban par iman babae. Sababin pamaugbog sintaw yaw no matudat tao. Bisa ni sailaw long na baba pungot. Niya bukon da marayaw panindog. Ay ikaw mag-atudat tao. Sali-sali da kamu. Sa inaturun mo, amin beta sin Tuhan kaniurwa. Nauno yan imbeta sin Allah Ta'ala. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi ajwajan minhum jahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Mga tuan, di hayat ini pamulan sang kato taniw sinallahu ta'ala. Biyaita pajunjungan na to, biyaita sinjunjungan kato taniw. Uno yan. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi. Ayaw kau umatud ibog kanila yaon. Ay ikaw mangibog diya dunya. Kaibugi imbiyata sintuhan. Mataod na imibog, nahalusos na imbaran. Mataod na imibog, kimangi na yung kabuhi. Sagawa, bangkaw imibog kabayaan sintuhan. Misanin pangatod sintaw kayo mo halusos na. Misanin pangatod kayo mo sintaw mangi na. Hakuti kayaon kawakabayaan sintuhan, ikaw ra imalingkat pa Allah Ta'ala. Intawin lingkat aturun niya, impahukumun niya mata niya. Malingkat long nimbaran simbuya o na, matso. Nain kaibanan magbuhat na basi. In Allah Ta'ala bukun baranin aturun atay. Buko na lingkat na tinaturun, na naturun sintawihan lingkat. Pula mo maas-maas na, kiring na imbaran, kiring na taikod, nakakita man malingkat, tawakunin anak. Inda lang niya, uto, ando ayat to malingkat, pangasawahan niyo ka ako. 4 bulan na inyan na isabi, inda na pa, butasan niyo na kami, bang kau maulong na ka ako. Astagfirullahaladzim. Na mga tuan,
Piyabaitaan sinallahu ta'ala. Inna bihina pusan iwan sin umat niya. Ay kamu mangibug. La tanzur ilayhim mu'jiban. Ay kaumatud kanila na ajaib kau sindayaw. Sa atud kau panganal kau pamarayaw. Pabiyayta sin Tuhan. Maita. Sabab indihil kanila yan. Inrijiki dihil kanila yan. Bang nila yan di pakayuning kabayaan sinallahu ta'ala. Liwajibahum biha. Liubtala biha fid dunya wal akhirah. Inrijiki dihil kanila. Innikmat dihil kanila. Piag main-main nila. Wala nila piyakay pahikarayaw kanila. Hatiranan kabayaan sinallahu ta'ala. Pagsiksa kanila. Dahon mga tuan, wala kaya na naman sintong siksa. Panghati nila in siksa, wayron di adunya rin to hajadlaw kana. Aun initial da hindi waliyadu billah. Na, balikan na to, yabaitaan sinallahu ta'ala, ay ikaw kumansang umatud. Nanangibog na ito nangatod. Ting, paibugain atay mo, bukon mata mo. Na may tadi imibugin atay niya, gaunggang di nga pag-iman. Diyan na sinapangadin na ito na kauna, batalun, lara kun sinibli sin iman niya. Lara kun sinibli sin panauhid niya. Lara kun siniblis in pamando sinaagama dun kaniya. Turayan mga tuan, dari nga sabiad to mga anak ka po. Balikan na mo in ayat, hasuratu taha, ayat hanggatus katluan tagisa. Piyabaitaan sin Allahu ta'ala in nabi niya, iwan sin umat miyakad kaniya, ay kamu umatud makamataud, maajaib kamu sindayaw nila. Sagawa, patay maahatay niyo, in malingkat, amun yadtu tiyatagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, sababin sila yan, biyadin. Magpalingkat simbadyo, magpalingkat sin taumpa, magpalingkat sin pamaybay, magpalingkat sin katantan kababayaan nila. Ingkit tariyaak da isa babihad ng dagbus. Sa ayaw taagaruning kabayaan ta, doon kita hasalakan kabayaan sin Allahu ta'ala. Nakita niyo, sila nagbabadyo, sa marayawang badyo. Turan niyo mga tuwan. Na, unin biyata sin Allahu ta'ala, mamatta na dihi, inianug hara na mo kanilayan, ang panilayan di usalon pakabayaan sin Tuhan, piyag main-main nila sadya kabuhi nila, na ay kamu umatud kanila watlong nyo, masanyang yung mga tauyan. Linuajibahum biha, siksaun na mo sila rin di adunya sambil paadlaw akhirat. Bang nila ri agaruning kabayaan sintuhan nila. Unin duhulan niya, warizku rabbuka, inrijiki sintuhan mo. Amin niya nughara iagad mo, ikaw iwan sinumat mo, kairun, amo yanim marayaw rin si mangibugkaw kanila. Ay mo paibugay pangatud mo, ay mo paibugay pangdungog mo, sa kawa, paibo ka, injantong mo, iwan sin akal mo, iwan sin pikilan mo, iwan sin pito ang gautabaran mo, pakaibukan biyayta sin Tuhan, panabi kahinapusan, biyayta katutan niyo. Na, inrijiki sin Tuhan mo, khairun, bang mo iagad, waabka, aiwan, pakakkalun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak po. Na, uno, biyata sin nabi hadis niya. Qala sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud. Inna syahida liman zunnibal fitan. Liman ijtunibal fitan. Biyata katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun ipon sin Tuhan masanyang.
Naing kita niyo bihaw, ninsan niyang yatod taniyo, hataod sin pangalta. Hataod sin family, hataod sin bulawan, hataod sin, hataod sin panyap, lupa bay, taod sin kalupa-lupaan, taod long nga lupa niya, taod kabun niya, mataod panyap niya. Ngayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in matan masanyang dia dunya, siu-siu in tao lumayo deng hamangi. Layuan na mangi pangatud, layuan na mangi pangdungog, layuan na katantan sa barang mangi. Nawiyaw tuan nagsulding in tao. Sani sila ulong na nagkukupya, nagjujubayad tura. Ayaw. Bukun pangindo sim pag-agama yung bihad turagbos. Pangindo sim pag-agama, agarain palman sintuhan mo, agarain biyata sinabi mo, pagtaat kau patuhan mo, iwan pagtaat kau parasul mo, bang mo iniaga din yadto, paijun, magparuntungan kau hakabuhi mo. Amo yadto, mga kakasi, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot taniyo simpangadyan na to lima bay. Inibli si Bansin, miyagad kaniya, di humundong. Matao din plano niya. Iban maingat sila magplano rin at tao. Kaliuhan nila magplano ng tao. Bangin mano siya yan di maun pakabayaan sintuhan. Magmula na siya. Na, inapangadita na kauna. Inhinangun iblis, iwan sintindog niya. Batalunin pagiman, larakun. Larakunin panauhid. Larakunin pangindo sim pag-aagama. Matod mano siya, di mabaya hinduan sim pag-aagama. Ini karua, hinangun siniblis. Pasaplagun niya, hamano siya, amin di nabayan ni mano siya magbadyo. Inusog di nabayan magbadyo. Aula-aula yung babae. Nayari na mga tuwan. Ini katu. Nasrul ikhtilat. Pasaplagun ni iblis, iban simyakad kaniya, inatulan maglamukay inusugi ang babae. Hauno na sadya maglamukay. Inkita niyo natulan. Magsambahayang insahapan sinusug haunahan. Insahapan sin babae haulihan. Manjari sila madto pa masjid sumambahayang jamaah. Sa inlawin dayaw habay na sila. Indugay nga aga, malamod-lamukay. Turan yung mga tuwan. Na, unin bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan yun. La yakhluanna rajulun biimra'atin illa wa syaitanu salisuhuma aw ma'ahuma. Sisiyusin usugi bang babae. Nag-agadduan. Naglamukay na saan. Naunin naglamukay yan dunan. Naglamukay na dugo. Naglamukay na pangatud. Naglamukay na nagkan. Na. Nawang naglamukay na yan. Aw ni katu. Ini katu. Illa wa syaitan ma'ahuma. Bang sila naglamukay ruwa, ini katu nila syaitan. Na mag-uno yung syaitan kanila. Kinang kamu tuudlong niya sing kabayaan niyo. Dulin yung napso niyo. Dulin yung syahwat niyo. Baba kamu bata bago. Baba kamu makalasog. Dahil nga sa babian mga tuan, dahil nga mga ipangasuburi na to, katangkisan ng pangasubo, pangasubuhan kita ni using kabata bago na to.
Dahil nga sabab yan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam piya nga subuhan siya. Hisim bata bago marayaw. Hisin tau maas marayaw. Ngayon bata bago marayaw hindi siyo. Sabon na sapi ibadatillah. Lungbo bago simuli ka pag-ibadatan. Lungbo bago simulig. Inatay niya timataalok pa masjid. Ngayon taw maas nila. Mantala umruhu. Imabutin umul niya kaanuman. Nagparayaw sin dahon, nagparayaw sin hibiin, nagparayaw sin ipagpusaka. Imbukon umat niya, magdul sin kabayaan, magdul sin napso. Amo yan, mga kakasisin Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, piyawaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala ayat dugayin, ayat suratu Ali Imran. Kul unabbiukum. Baita sila Nabi Muhammad, amin sila imibog hanapso nila, hakita nila, hariungog nila. Wala sila imibog pag-iman. Baita ang kul unabbiukum bi khairin min zalikum. Bang sila kiarayawan simbihad turagbus. Kiarayawan sila pangatun, kiarayawan sila pangdungog, kiarayawan sila pananamin nila. Kiarayawan sila katan pakaradyaan nila. Baitay sila, aun labi marayaw rin dito. Aun labi marayaw rin dito. Uy, aun palabi marayaw, sinyad tunay bulawan, sinyad tunay pilak, sinyad tunay sasakatan, sinyad tunay pamayway, sinyad tunay kahayup-hayupan, sinyad tunay kakabun-kabunan, aun pamarayan din dito. Huon. Qul unabbiukum bi khairin min zalikum. Baita sila, mabaya ka sila baitaan. Sinaon palabi indayaw hadto. Nahuon. Sa gawain makatay mahisiura. Lillazina takaw. Makatay ma. Aun labi indayaw hadto bariman da. Imbukon bariman. Ayno kamilong na lupa. Ayno kamilong na lupa nga. Ayno kami akali, marayaw niyong deng sinyadto. Kan na mga anak po, bang nato iniri parayawon. Batinumpan nato, napso nato, sahwat nato. Di nato pakusugo ng pag-iman sa bunal. Di nato patutugo ng panawhid sa bunal. Di nato agaro ng panghindu. Sinahagaman nato piyang hindu, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Di nato matay mainyad tu marayaw, inyari lawi indayaw. Lillazina taqaw inda rabbihim. Pamanga sila nagmabuwa pa Tuhan. Nauno yan, jannatun tajri min tahtihal anhar. Siya saddiyahan sila sinallahu ta'ala sulga. Laung singkay bandan, hiyapos na ako nagdungog sin sulga yan. La haula wala quwwata illa. Sa aming kimita simbukon sulga di paghapuson. Di paghapuson kimita, di paghapuson di mungog, di paglaulon limingkod. Tajri min tahtihal anhar. Alat ako ning papagpapayo ambang tambulo buhon. Nakita ko mo ilang nga papasurun sinukab na ubos na in sakit. May kanin buhangin itom. Nariman siya makabaksin ito, mamadjakli, niyagtulaw nga on dito, buhangin maputi. Ito kuno yan. Khalidina piha, pakakkalon sila sinallahu ta'ala karayawan yan, tungbas sinwaktu tiyo-tiyo dari adunya, iagad nila yung kabayaan sin Tuhan. Uno pa, wa ajwajum mutahara. Tiyatawaan inusog, babae malingkan.
Sakali amo ng paglingugan hamasan nato ini. Malarak na in bahay niya, malarak na in paghula niya, malarak na in kauman niya, malarak na in martabat niya, pasalan sim babae. Sin amuyaon, sinipang larak iblis. Amuyaon ini pang larak iblis. Babae. Nah, uno pa yan mga tuhan, wa ajwajum mutahhara. Ay, ikaw inibugsin niya un. Iwug kau sin babae, suko-suko mo. Nauno yan yung suko-suko mo. Amin way lingog. Bukon kita piapan jari sin tuhan maglingog iwan babae. Magsipugin usog iwan sin babae, iwan sin asawan niya, iwan sin kampung niya bukon. Kaya panjari kita magkasilasa. Piarahan kita na unin pera kato magkasilasa. Bukon na kita pia panjari sintuhan, siksa undi hadunya, iwan siksa unadlaw akhirat. Bukon na kita pia panjari sintuhan, pahunitun kita rihadunya, iwan pahunitun kita hadlaw akhirat. Nauno yan, waridwanun minallah. Tiatagamahan kau sintuhan kuyag. Kakuyagan mo na in sulga, indayaw niya, in katantanyaw, kakuyagan mo na naon na babae magbatkay mo. Sa aon palawi kakuyagan. Uno yan in lawi makakuyag, magbak na aktual inipon iwan tagipon. Wallahu bashirun bil ibad. Inallahu ta'ala sangat makakita iwan makarungog kaipon niya. Namura-murahan mga kakasisin Allah Ta'ala. Uuhon na timbaran na to. Yaring kay napusan kabtangan si mga ulama. Ulama Makki iwan Madani. Uno yaring kabtangan nila. Kumangi imano si ahlaum sing kauman. Apabila nila tay kuraning kabayaan sintuhan nila. Fasadul amma wal khassa. Kumangi na ama halawm simbay. Kumangi na anak halawm simpaghula. Maita sabab tiyay kuraning kabayaan sintuhan. Ialop nila, innapsu nila, iwan sinsyahwat nila. Uno'y sabab? Sababud jina. Inumbul hamuok jina. Kuno yan bata-bata, way pa si masangpun. Nasakit na sinsakit jina. Na in love na in babae hausog. Sa wala na in love pa Tuhan. Simbiyaway ta sin Allah Ta'ala. Suway kamu muna imingat, kalas na in love kamu pa Tuhan niyo. Panabi niyo, pamaas niyo, ay kamu ma in love na doon. Ini karuha. Sababul mautul am. Tumaudin ta umapatay hasabab sinjina. Wala na tuwadya kaya ingatan. Imbay ta simparhimpunan sin dunya. Insa taud-taud miyatay. Al sababan sin parakala jinak. Ini katu sababut tawain. Tumaudin sakit pasalan sinjina. Tumauding sakit, biya na si masana to ini pasalan, lima sanayin tao hanapso niya. Lima sanayin tao sahwat niya. Di na lumasa pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu, sababul kharabul akli wal fikri wal qalb. Mahinang sabab, malarakin to ini. Bangirul ni napso niya, iwan sin sahwat niya, di niya pupuon. Di niya karuning kabayaan sin Tuhan. Karabul ak. Malubo inakal niya. Unin nakalubo, jina. Nalubo yung pikilan niya. Tiyo din pikilun na pamarayaw. Sa intiatali niya jina. Sabab yaw niya kikita, yaw niya rirungog. Ini katu malubo. Harabul kalb. Malubo inakal niya,
Malubuing jantung niya, sabab butangan niya na simangi, di niya hibutang, impagtaat patuhan, impagtaat panabi, impag-ibadat, impag-iman sa bunal, iwan panauhid sa bunal, iwan pangagada pang Hindu, sin Allahu Ta'ala, tiukbal si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napatubtubon na mo dito mga tuan, naghiwal na ina mo mga kaput suara na mo hindi, miabot nin waktu, salam doa na mo, ang mga anak kapo na mo atiranan, magsama-sama kita niyo, puun na to, lugusun na to, in kabuhi na to, paararon na to, kabayaan sintuhan, mumusun na to, inyawalihan na to, iwan sinjasyad na to, hapag mumus, kabayaan sin Allahu Ta'ala, in waktu na to, haupu-haupu dari dunya, anugharaan kita niyo sin Allahu Ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa syadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.